was a comedian so enya Pascal. Ansah Enra. And I'm bro catch Wayoosi. Every TikTokers for na tem. Chow mother pioneer people for no. Two omo. Ese omo abi attack no. So no Wayoosi no air qualify for a third term for Mahama. No. TikTokers for Aberi Pla Wayoosi. Na first Enra trainer me say bro catch Bobbie Ansah. Abedi Ghana himfu nyina tem. Emenu no boy yewra opem so na pia won kwanso oboni din edi na tem. Eno Elizato ene TikTokers Aberi Pla Bobbie Ansah. Me mo nchire mo no akire wa adwen ama me. Comment section. How you Penyah broken there. Best was say any DM. Obe like if video no other my subscribe button some back the notification latest update and better wa adwen ama me comment section. Best was so no share for so any be ashwe. Let's start with Wayoosi. Obeka ya Wayoosi about a week ago. And always be catch Ghana for say was say Mahama pa ka say onko bie mu ani ono Wayoosi on tiase. Enko be demonstration Ghana hanomo. Emo kind attack eba ne so. Na send attack si ba no. Wayoosi anya ne de. Enti enwachi ogopie mu Royal TV. Na Royal TV hanomo no ene Wayoosi so pa Ghana for in fact TikTokers NMP for Wayoosi ko huru wo mu ankasa. Na juma excellency John Dramani kwa Mahama ebo. Asobi eni. Timeka we ya matwetwu. You've been trending. Oh, trendy or social media no so pa. Amavosu di watempa wate. Omo ye opa. Omo di watem was trendy pa. So okoka say one do kubenya nka yes. And one okoka one fa bianka. Na we so hwe video no eno ana meka na speaker de tien say. Omo ye opa. Menye preko na magwa titim. Okay. Ntiti de ma me no. Me obi a someone no betia ni pada sani ya na edene. Na de minim ne wa brabo mu ne se so nyansani kasa na se sabi o jimifo antiase a ye tena no wateni. Ebe no bulisa no. So nyansani kasa na se sabi o jimifo antiase a yetina no e ba so mo fa camera mo fa ufi wanwe ampa ufi wanwe ye wajimi bokoso wajimi yansani bokoso hu nyansa okay na ohwebu abrabo mu so a omo bibidie no asam na tise kura na okana no tum sequence kontazo wanwe consequence we sika consequence ene dede baby na sequence no consequence na o kasa we disia na kasa ti exactly ya mudi free fie eno kura na nche no eche zuban ye kura mo che be me be waro mo so ba be waro mo no eche da chi ebufuo ba ni sai ni pa kura no de be yo o fi kontazo wanwe akasa wi pia kontazo producer so mi so say die ntina wo kan ye wo kan no na juma excellency John Dramani kwa Mahama ebo asobi eni timeka we ya matwetwu ye sabio tafache loko deti kaka ye na ye jimisem uko deti say yes aye na ye jimisem obi obeye sa de bi odim nyansa sana mekano ade o de all right so wo party on o de all right se wo party obi ko party video na o de ana o we ko nya dai wo mna wo hono mana aye nkwasiasem kika Memi to no me papa ma NPP amana me nya hwewa Mahama na oba adam ko no enu kana ma for games o use o NDC na me ko NDC ka me mra wuni me ko wo o da aye Ghana for bi nya san timi se me kasa no kura I understand you but you don't nya san kasa no kura the words you are using no na make us it NDC no your friends o mali e wala beria e wagadugu e wo Ghana ya ayo munya santi mi kasa no also for the na current president choose the bra me inauguration as 2% nini to so bi no pa obi wo party dia wo de wo okay omunya santi mi sam na e fata wo kwa yo ayi nyina so ntimi ko bebe ba ko amane nyeye me abusia me film no me ndom do na wo ndi MPP but me share say the papa ne me nya papa ne boni ayeda ana me ma bo na campaign na wo ye me mo na mane nye ya wo mitumi ho na me twa wo de sika twa me se ya me mo jana ba blue ni white kan wana na horo ko horo wo mo no eno no ana fian ko media ne so a
TikTokers phone I start a reply Wayoosi back and kakra o master take kabitira no. Bobo Wayoosi, usi unye preko na wadi agro wa techem. The fact say utiminya akodro, etwe camera si wani mu phone no, ebebo mahama memo phone de bini kankan na obu no. Ubeka ho asem be papa bebo na chidom ne kire se wo ye preko. Eche se wo ye preko, e na wo say wo kasa ya no kan nyansa wo kan nyansem na omojimi e na beba be reply wo atemnidiem. Also the first will be one no ebe kan jo mahama memu kankan ne kire se wo wagimi enti no wo be one no kan se mahama memu ne te se jo ayi kwame nkuma memu na hwa na me that moment na me more da me so me di hu se wagimi de enti a wagimi ni se jo mahama bible so me nkunu nie watu lai be mu tu watu water be mu wodi dum so levi aba watu fuel mu and now me no mo kase kro wasade sports levy ba dollar and na 14 point something nini na waje ya to be kase yensa ma ne chance biem na obu amemu oni te se kwame nkroma na se kwame nkroma obetena benwane so no wa bon sa wodi jo mahama amemu fu etutu kwame nkroma wodi na wa bon ana wo se de wo se enyafo na ye de woni wo so de na wo Bobo Wayoosi na ho na ka jo sa wo yo de fo we are the four bit is a kwame despite and Kabenya Kukodra be so camera si so abebo abeka jo mahama memo fun na obu ni ho asem and also on na oye consequence no also on abrabo nya bona and ka be so le ahomache 3 am oyile kwa uni na ahomache abetna obi TV station page sikama no also de abrabo nya bona sa amankwa agima TV station Royal TV na wote no sa ga no also de kwa benyina chen no abrabo nya bona nka obedwa le ahomache na out of nowhere e fa gele se hu se nsem ye eno se Bobbie Ansah na ni saye Otumfuo aje se minim de ha Bobbie Ansah de abawura na adwem na ni se Otumfuo den e se Bobbie Ansah e be address the issue of galamsey na ho no ena ni obedi Ghana hemfuni na tem se Ghana hemfuni na kan galamsey hu e ma emu no sebe obo yewura dini obo togwa fedi dini obo gamanche dini ohine ben wodi wo bia tem na ni za Asantehene oni pe bia ya ni yabu yewura ya dono nyame kese ya teneso na ni ya sorry ya boni dia ni ya gbo emu in fact ni ada form kra woni ho aye ni ho ni ntini ete ase wade ase yewura ni wa ye ni wo ubetma kan dia wo pe ba yewura ni ho aye ni wo ye ni ade ho ene ase yewura ni wa ye ni ho ubetma comment dia wo pe nyame ameti nyame asem va me ho o se yewura no yesumo no ono ne yeda no eni so do wasem ba yewura so a dan wa hu Asantehene ni ye dabi o do wasem ba yewura so a na Asantehene o be so o tasty o anger eni fast for Bobbie Ansah be kan no TikTok Asante branch TikTok Asante branch Elizato any womo abai fra Bobbie Ansah when is mo ayake sarakate mama mi eka to be obeko social media obehum ponche nwan Nkurasefuo ma Jimifo ma bi no mu social media omo si Asantehene ye Ghana problem. Listen, me mo bi emfa otan ana oya obi ewo ni mu emma won kodi nachi emma lusu destiny helper. Listen to this, someone else enemy could be your own helper. Be careful how you choose battles that are not yours. Obi enu wa Ghana economy more than the Ashantis da. And can nipe wa Ghana nyesu eno mobile Asantehene and ka Ghana ye ni problem. 70% of omo bi enuma se Ghana fo nya binye no do na ya Asantehene aya kohwe habo omo mu yi niema aya hwe omo mu ko Dubai ene China kwan so ba do na ya Ashantis. Let me tell you something, Ghana untimi nka bibia nya Asantehene free mu da emra Ghana movie echo from Nigeria movie contain the whole Ghana no me patcho munti ase oni ye o eye Jacobilam eni Kumase for na sorry de bibia fe kuma would buy Nigeria movie echo from nkofo bebre nya adwuma in this country from 1957 ebe pim the last time I Afcon in Libya 82 ya kohwe Asantehene mu di mu akotene sarakate mama mi eka me say ensemtwerofo radio presenters do na efri bunu any other towns and I say other cities oh ma gidin wa Ghana ha nyina do na Asantehene de page omo even the CEO of Aduana Stars ya tapuku ya Asante and the page na ha and obey in the radio. Listen to this,
emre beto aba no Ashanti Businessmen Association e friends some trofo nya do mo ko hotel e ko ka kire mo say hwe MPP party ya party na so ma ba ne ho kire ye be so ma munka bi mo munyiska we nhyam ho na munka senti aban no na aban ne niam bi a wo ye na enye fer munka sentia se ne be betu sa aban we na ma kwa ai opposition akwa so nyansa ye den e de aba wo hwe mo bi enwuma e wo Ghana ase ye nya bi nya me patro doctor ose kwa me despite ukopie ne nwuma mo including the nchire factory a omo ye dwuma ho no 80% of them omo nya Asantehene me patro doctor Enesofori Sapon Samolo Sekofo eni Asantehene a mintimi mo mudin omo bi enwuma o Ghana ase Ghana fo nya bi nya ukopie mo bebi a omo bi omo nwuma majority of them omo ye dwuma ma sampeni fo we no sankofo ni omo nya Asantehene e de na Asantehene enye mo biem he e ban entertainment a masa untimi Asantehene he enyum dad lumba ene o mama kadada kedi me bese mabobodin kura enti nyame ka kire on se e de na Asantehene ayo eno nti otu okeka nkwase asem hwe His Excellency, the former president of the Republic of Ghana, when you baby, J.J. Rollins, catch your whole polytechnic say, you're going to join me a bomb paya. You mobi Emma Otumfuo say to the second His Royal Majesty, the incomparable king of the Ashantis, because Papa no noa and Kantoko esi Ghana, because you're two about in 2000 and attention woman no. And ye Otumfuo say to the second front J.J. Rollins, and no man penny for any penny phobia, and no come out from Juba and send it to the club. The same thing in 2008, in 2012, and in 2016. And you're going to join my young mom, Payamano. What you say? Otumfuo say to the second, anytime be a Bobbie Sia, our IMF, I am from my Yabiano. According to John Dramani Mahama, and another Danko Fado, or say, ye throw Otumfuo, no 2 for phone, Eddie Fra IMF, one penny for an Abibia Bobbie Siana, with these seconds, nobody Sikanamaye. And today, and I would work as a Asantehene a Ghana problem. Massa, Monina ho. Nesu nyansa ne jai chimi no wate I'm telling you me still be no abetima kan wo Ghana ha wo be yi Asantehene free mu da including politics tie ne politics open member of parliament o ma contribute to Ghana development even o man penyine kofo a obedi ade na o ya Asantehene enti bibie no a obetima ka ene niam pa ye no okro we mu a obetime yi Asantehene free mu da ye ka Ghana development without Asantehene it's like you have counted a state in America without Florida and the same wako Jehovah Witness on mu chechere Asantehene mo ye much less and sizeless enti ko nko to dwani mu a bompa ye e ma Asantehene wate nyame onhyirawo. Yo, minyan pacha mo te say. Bigiri se mo ye. Miss mo ye moninim. Nam pesam no kasasi mebi. Na masma meka no. So betimia, time, untimia enye bone. Isa se wiase. Ubia nkone ne nyansa ane na dwene. Na ne kura ne say. Ne di kan mechi awo. Ebia owo bia ne don bia to mechiaw na so ebe se me hunu se ya Asantehene ede e na ye pefiri Ghana fo yi ho ya fe ye se adwa se nyina kire wo no ya kire o makoma panyine bi ya gi wo no ne ya on matena sumdwem boni bia nim ye ntie wo no muda Nesoso edi eni nyai. Enimiana. Eni eni eti. Enimiana. Eni edi yeye. Imposi ebeton ya mama frafo. Yo onum ofiri onum kuruma betra o ma gana nim se onum ni yatem. Ebi nka e chiame. Etimi kompo kwa kan sama kese. Ya sebi nya do nya obi a owo bonwe no. Anaso o ya odie no nya obekun. Ene be sa ni mawiya enka hene ni besie Asantehene moni na ho ma woni na ho sebi nya onko ena wonim nyansa enya onko na wodo enya onko ena apeso prezi nipa nipa na prezi wo pull you down enya obi aso be ba wo nchen na kire se wodo enye obi a sebi wo fe ne se aviasa ne wasere no ene chese opewi Ghana na yeti internet iso yi nyina no eta Asantehene esema ye kafa Asantehene me ye o mekuma si asafo
mante ade a efe no nchichemu amfiri ma wofo ho ana menamfo na mantemo ye wo meto da until se be benyini yi na mehu saa ne ma we say saa wo ho na emom bia ya me ye wo meto ye na mehu ana se internet asabre na eni wiase enti na am ya nte saa ne ma bi se nka na enti ahu ne bebiri no ene internet no aba wiase obi atam ne phone no onya ne data guswa ohun se onipa nyina betimi ehu ne okan eti ne tiri modwene epa a wabɔ ne susuye ena ogina bontene eka kyerɛw esanse ho ye adie ena ohu ehu ena ohu tan ewonimu ede nti na mo amukura platform akese ye sebi enya ado yetimi promote niema ehu hia eniema ehu hia hwe ene platform akese bebre ya biebie no ye tore bi the traditional area and a traditional council and I say ye di ahemfo elie bi edi atoso no bebre na nkrofuko na handles our platforms no efra yimfi ti sa wota na mu promote ni nyina no efiri ahemfi ho ena eba hwe obita asante a enye nnura ya na obesore tan asante so obi enya asante ni obekunu a enye nnura ya na sa adwene ba na kirimo e right from their childhood ebra wo ya bofra no fia ewo ni to maami ewo no papa ewo no wo ene ede wo tete wo no efri politics mu yetena senia boasante ho po hwe be ma enye wadwene se bi enya ado de ohu ni nyina social media so ye woni pa kasia o motita platform ahodo achi ebi ye politicians ebi ye MPs ebi ye teacherfo ebi ye doctors ebi ye nurses ebi engineers ebi ye we ebi ye contractors a lot of people are who omo ya wo sebi enya ro badwin se a platform na no image da so ana akofa ani ayi bia no de abeto so nti hu ni pakro she platform na chi omo na ya no mo talk comment section no a omo kan sansem ne se mo Asantehene wait God will punish you other regions in yabe kan bomu yabe to eya de omo planane Elizato wana ya Asantehene ye kasa kire se woni na ho baby ye di agorokọ baby awade kro baby afa nanfo kro baby awosede kro baby awonante kro baby odidi kro woni na ho na so no ode wona anim nyansa ode wakoma mu fan ode ono obi hu adwembone ode sa tribalistic nema ne de ode enye wasem wo na enye wasem na emum enu enkyere se ana enu stopi epobonning ene cheche bonning ne tete bonning a yede ma nipa bi afa ho hwe ensem bebre ne nipa ntimi nka because empanifo bi na eka kire wo ti wuntimi ma internet so meka esansa wo kan empanifo kro no krate a ombedu ho yawo se da chi bibi bifoforo bi kro hu hia ba ommo wa maneye esansa de odi kan ka kire wo no osefa ye foto na emu men kan si ne pe brother sister hwe mama ka sem fanchero Ogana ni biala wote ho a wotan Asantehene wuntimi sesa na dwene yede tete no menye wadwene se obekosa nkrofokuo no se okoware se odo ene enyina enipa baako eya mu susunya mu se munim nyansa se na obi a o eya mu susunya mu ho se mu de mu na mu de mu adwene mu do na mu ye civil na ye mu de ye primitive na ye tribalistic eti enim nyansa wodachi na obihu eya po de ohunu internet sisi nyina he emu ahemfo emu asofo emu doctor se ye timi she da delay enipa bi ni treatment ebrebi na mitie Kofi Adoma ono osofo bi ye interview na yire nyim obridi eno odno ko hospital bo Nkurasefuo so mi modin Ojuro ho sister ni yire ni bridi ko fra doctor se doctor na busy na yire ni bridi to the extent say nurse ni ba ko bebusa osofo no e Kofi Adoma about 2 years ago osofo no say oyile no oyedi ni ono mi say ja paperwork documentation
And also, I am winning. Ansah na doctor and the rushy. I be fine na kutiata. Na so na it relate. Inti ne yini wi. Ye kasa che obanyansani. Hwe ye. Hwe papa na peso you bia. That's over to you. But ma watching na da wutirimu. Sebi. Yusu wadwene no. Eniema wuti nyina. He wo mo ahimfo. Eso won se obia nsole nkofa wo no mo hini bia la mesi ho. Omo hina mu kura nketenkete o. Bo mu timi sa omo hina mu nyina. E disrespect. Ye di mu oduo ne so. Ofiri se enyepo. Eyepo. Eti de ka kire wo Asantehene se mo ni na ho tom. Na no, maybe 2 days ago, I see a friend say McDan. Her statement be o release. What say? Obebi imuma be say 10,000. No wa fan kana fon kwa. Say it is time for we the Ghana people to help our Ghana brothers to make sure they have foundation. E wa Asantehene be bromuska. Shishu animunti. Bie imuma won krofo nsa aseso. Je won maja pade won krofo nsa aseso. Ewo made wo mugu krofo nsa aseso. Empo ono mo fo mo mafi. E kira na san kura no o ma be kwa kutwi afo te sakora bi oti social media so yi. Hwatani e wodi Asantehene. So on the your adopted Ghana. Aso on SCS ne ma me Asantehene. Ade ba ko mo Asantehene yi ya kasa kire mo amunti no. Ade na opere ho so obi medo. Uchu mutane betrenya pe or no. The best way is to plan. Dear Benny, a person, yes, Asantehene. Hwenne, when are you, Apostle Koyosafo? Ediba ni partitura kesiye, and now conquer honomo. First shopping mall umbi, or Asantehene be. And you may be a one can our Asantehene. Na sebi enyado wakwa koye japade esi obi kurumi. Se chine bi na bibinia obeda wa kukuru japade de aba na so obeka ho na oye ho ni preko eye nim guasesem eye homtesem yesika fo mwa kakra ne boa na pinala Ubeta tire wa adwen ama me e wo comment section aha yi Penyah block media akra